So iphutha balenza mfundi babushabanga ukuthi bangifake emaphakathini because I believe ukuthi everything that is in the middle in a power. Sengathi lo mlayezo ungafinyelela kubafundisi bonke ukuthi ibandla elikaNkuluNkulu right, wena ubekiwe njengomlondi walelo bandla lelo yebo oligayidayo akulone lakho uNkulunkulu angisindisa kuyo ngibona ukuthi nangempela uNkulunkulu nami it's a car accident eyenzeka ngibuye koShumayela sacishe safa bayehla because amaveji awasekho sabuya saba 5 6 7 manje sesiphakela abantu aba like 80 plus baningi labo 80 plus nginokufakaza obunye obuthi kunomunye ubaba engangikhonza naye njengoba besengikhonza lapha kubaba lo obeka iphoyisa lo yewabizwayo lo baba lo bekabhema kakhulu bekaphuza kakhulu sikhuleke babushabangu sikhuleke uma sisakhuleka masithi amen sivula amehlo namabhoza ayi2 oma 26 aphethe imimese live kanje afuna mina hayibo bathe ndoda size kuwe wena usijwayela kabi ngithi hayibo ngenzeni mina manje but was iphutha balenza ukuthi bavume ukuya la mina ngilala khona la ngithandazela khona la ngikholwa khona ukuthi mangimbiza uyasabela sifike sihlale another mistake abayenzayo bangifaka phakathi mina ngila esent bona baphakathi baphethe imimese bathi uyabona uphazamisa izinto zethu ngithi mina ngenzeni bathi why ungavumanga ukuthi abantu bethu bayengale because kunezinto esizifunayo ngale ngithi mina ayi phela mina angisebenze ejele anginawo amandla ukuthi abantu amaphoyisa mawathi ayavala mawavula mina anginawo amandla ukuthi ngitshela amaphoyisa ukuthi enzeni bathi uyasikoloda usikoloda 2626 rand 26 cent ngithi mina imali engaka ngizoyithathaphi bathi bona asazi siyayifuna leyo mali yethu futhi imali abathi ngabe bayenzile ukube bebelandelwe lensango kube bebalandelwe lensango number 2 ihamba nenumber yabo ngisho bangama 26 that's why nalabo 2626 rand 26 cent ihamba nenumber yabo ngithi mina anginayo imali madoda yenzani into eniyenzayo mangabe njoba niphethe imesse nithi ngifuna ukungikwazi ngikwazeni but mina ngiyazi ukuthi ngiyapi mangifa angazi ukuthi nina niyapi manifa uqale lo munye athi uzosinda into engiyithandayo namhlanje umfundisi uNkulunkulu wamthinta umfundisi naye futhi mina ngangisaba ukufakaza ngale nto leyo but yena wangikhulula wayikhuluma wathi nceke yenkosi besisebumnyameni ngaleso sikhathi leso so iphutha balenza mfundi babushabanga ukuthi bangifake emaphakathini because I believe ukuthi everything that is in the middle in a power uJesu mayebethelwa ngakhumbula ukuthi uJesu mayebethelwa wayebethelwe emaphakathini weyilele sezimbili khona sasineenkani khona sasilungile sasinozwela kimi ke kwabuya ukuthi lesi esilungile sithi inkosi ongikhumbule embusweni wakho uJesu athi namuhla ngizoba nawe eparadise ilesi siwumfundisi namhlanje wow powerful message and then ke saqhubeka ke samkhonza uNkulunkulu ijele lashintsha babushabangu lashintsha ijele kangangokuthi sasi-invite abafundisi si-invite abafundisi from outside neinkonzo from outside sibuye senze imvuselelo sihlale the day kwakuthiwa ngaphuma mina ngo2008 ngoJune nge27 ikhazini yami yaphuma ngoJuly nge18 why ukuhlukana it's because yena bekalijwayele vele ijele
yeah, so bekana lemikhuba vele yasejele. So mina bengajwayelanga and bengidiscipline kangangokuthi bengisebenza eofisini lapho khona mawuboshelwe irobbery bongasebenzi. Alright. Nganikezwa ibadge yokuba imonitor yokuthi ngihambe la ngithanda khona mase ngizophuma. Ngihambe la ngithanda khona ngenxa yokuthi ngiziphethe kahle. La vunguza ijele. La vunguza ijele kwashiswa ipontshe ejele kuthiwa nje why lo ngoba uboshelwe irobbery why nimnikeza leso sikhundla engisho ukuthi uNkulunkulu wayeyidinga impilo yami but wayefuna ukuthi ngoba ngibhizi kakhulu angiyejele. Yes. Ngathi sengaphandle ngabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu ungisavile. Number 1 ungisave from HIV and AIDS. Ngoba ngendlela ngangiziphethe ngayo nanoma kanjani bengizoyithola. Surely bengizoba nayo. Number 2 ungisavile ekufeni because angazi ukuthi bengizothi mangisese busy ngalento zami lezi. Bengizokwenza njani ukuthi bengizofelaphi ngoba ubugebengu bobuzolobu escalator up until ngize ngifele mhlawumbe esinini or wherever. Why ngithi ungisavile from HIV and AIDS? Uma ngiboshwa bese nginezingane eziwu3. Uma ngiboshwa bengishiya indodana yami number 3 ana 2 months. Wayesemncane ana 2 months. So ukungijwayela kwakhe aqala hlakanipha ungijwayele engivisita engibone ejele nomama wakhe. Umama wakhe ke besingashadanga, umama ka number 2 nomama ithingithi nje bonke besingashadanga nalamantombazane besijola nje. So why ngithi ungisavile ku HIV and AIDS uyazwisisa ukuthi senginezingane eziwu3 kulo awushade naye awuzange benengane naye azange sebe nengane kusho ukuthi thina saba neshwa lokuthi athola ama miscarriage. Wathola ama miscarriage ngiyacabanga ukuthi mhlambe awu2. Yes. But ke uyazwisisa ukuthi sekunamantombazana awu3 engwanikeze abantwana. That means I protection ayikho lapho. Bengizoqhubeka kangakanani ingekho iprotection ukuba ubungaphansi. Ngiyakuzwa So mengiphuma ke ejele kwakulusizi kakhulu even nasemaphoyiseni asejele. Kangangokuthi namhlanje mangibuyele ejele bayajabula ukuthi indoda into wayishiya la isaqhubeka namanje usenabafundisi abayayo bayoshumayela same jele ebengihlele kulo because mina ngangilwa ngifuna ukuhamba kulelo jele but kwakhona ubaba oyedwa igama lakhe bathi umtsamayi wakanyembe ngiyangithanda kakhulu athi indoda ungahambi ngithi mina athi kulawa amanye amajele lawo bazokwenzela ezinye izinto ongeke like uzithole ngcono uhlale la uze uphume nangempela ngamlalela ngahlala ngaze ngaphuma ngaba nefavor kaNkuluNkulu ngaphuma ke ngabuyela kule sonto leli ebebang accuse kulo ukuthi ngidlwengulile ngakhonza khona sengathi lo mlayezo ungafinyelela kubafundisi bonke ukuthi ibandla elikaNkuluNkulu right wena ubekiwe njengomlondi walelo bandla lelo oligayidayo akulone lakho abantu abalapho akubone bakho nje abakaNkuluNkulu kunjalo ngathi ngiphuma ebabshabangu ngaphuma nginamandla ukukhuleka like even na today uma uthi umuntu nangu unesithuthwane like angisho ba lesokuwa bathina ama-feet ngimcela uNkulunkulu ngimbeka izandla aphile ngaleso sikhathi leso. Hayi ngoba kuamandla wami mina ngiyasetshenziswa uNkulunkulu kuleyo department impela ngoba ngiyasizonda leso sifo ngoba the same boss yasejele ngamkhulekela anaso leso sifo leso waphuluka ngaqala ukubona lapho ukuthi uNkulunkulu ungiphila amandla ukuthi mangimbiza asheshe angiphendule. Mangiphuma ke sikulelo bandla lelo ke mangulelo bandla makukhulekelwa abantu angithi nami sengizirigada ezomfundisi
Yes. Makuthiwa kuyakhulekwa ngibona ama elders wakhona yokhuleka nami sengiyaya ngiyokhuleka umfundisi wamisa ibandla Sunday wamisa wathi ndla ngamandla hlala phansi ungayenzi into uNkulunkulu angakubizelanga yona. My question was yini into uNkulunkulu angibizele yona? How do you know ukuthi uNkulunkulu ungibizeleni? Okay, ngangithi kuncane ke lokho. How nganikwa ithuba ngisathi twice because it was a night prayer and a Sunday. Ngashumayela babushabangu kwaba ngathi ngikomunye umhlaba omusha. Angisho ejele masihleli phela iBhayibheli uyavuka uyadla uyageza uyalala iBhayibheli uyavuka. So izwi ulidla daily. Awuphithizeli njengala ngaphandle. La ngaphandle amandla wethu ehliswa ukuthi siphithizela too much. Ziningi izinto ufuneka ngapha uyalena usahamba usaya emajobeka usayothenga manje lezi zinto lezi zikwenza ukuthi ungabi nesikhathi noNkulunkulu. Yeah. Uma mfundisi wakhona weza kimi wathi ndla ngamandla njengoba sowushumayela kangaka usemoyeni ungacabanga ukuthi lesonto yelakho. Isonto wambiza ngegama elikabani. Ngabona ukuthi ngisendaweni errong la. Ngisesontweni likabani. Ngamuvela to the church yomfundisi lo mina ngithi bekayiphoyisa. Lo bambiza nginkathi kuthiwa ngirape. Ngakhonza ke lapho ngaqhubeka ngamkhonza uNkulunkulu. From there ngaya ibandleni engikhonza kulo namhlanje. iActs Healing Ministries. La ngafika khona ngakhonza khona uNkulunkulu ngahlala khona bangigcoba njengomvangeli. Yebo. Yes. Bangigcoba njengomvangeli namhlanje ngisashumayela ivangeli ngiyaqhubeka ngiyaphambili. Kodwa isifo sabafundisi babushabangu asipheli. Ngathi usazothatha isikhathi sokuthi leso sifo leso siphele. Number 1. Ingceku zenkosi ziyayithanda imali. Right. Ingceku zenkosi zikwazi ukuclassify abantu ukuthi lo uwela kuyiphi level, lo uwela kuyiphi level. Uma bengibona ngihamba ngeMazda angeke ngize nginakwe kakhulu. Uma bengibona ngihamba ngeAmarok ngizothathwa ngibeke la. Yebo. Noma iMercedes ngizothathwa ngibekwe la. Bangazi ukuthi ngiyazana noJesu noma khangisa lezi zinto enginazo. Nathi thina abantu sesi aware ukuthi abafundisi abantu abalambile kahle. Yes. Siza kubo siphethe imali just a special offering. Umfundisi athatha special offering asifake esikhwameni sakhe. I recently find out ukuthi uNkulunkulu kahle mina ungibizeleni babshaba. Umsebenzi engiwenzayo umsebenzi wobuvangeli. You're right. Umvangeli utshela abantu ngezono ukuthi yekala isono ngoba uzoyesihogweni. Yes. But for mina ngithi mangime phambili ngithi angifani nabanye abafundisi. Angifani nabanye abafundisi. uNkulunkulu mina iline yami yobuvangeli angazi ngizoyibiza ngokuthini. It's because babona mhlawumbe abantu ngithetha ngishumayela ngishaya isono then banginika ukuthi ngumvangeli. I don't know of ngumpostoli nama ngakazitholi ngisafuna leso sambulo from kuNkulunkulu because lithi iBhayibheli inkonzo yabapostoli bokuqala bebahlala ndawonye bahlaphelelana isinkwa babelana izingubo bokungekho umuntu othi lento eyami le eyakho bonke bebashare. Yilo moya lo uNkulunkulu anginikeze wona umoya wokushare. Lo moya ungixabanisa nabantu abaningi babshaba because now I'm not working. Bengisebenza ngithatha abantwana besikolo. But now angisasebenzi into eyenza ukuthi ngingasasebenzi uNkulunkulu angisindisa kuyo ngibona ukuthi nangempela uNkulunkulu nami it's a car accident eyenzeka ngibuye koshumayela sacishe safa uma ngakubonisa isithombe sa leyo moto leyo ungazibuza ukuthi labantu baphume kanjani. Bese u5 emotweni sibuya endaweni yaseLens
kunomfo wase-Sprayed ebesiyomshiya e-Sprayed. Uma sisahamba lapha ngase-Palm Ridge kwavela nje imoto ya overtaker, nami angikhonanga nokuthi ngingabaleka ngiyephi, yafike yasichayisa. Bokuyimi kumfundisi wami, kumamfundisi wami, umkamfundisi nonkosikazi wami lo enginaye manje. Nalo mfo besiwu5. Kule 5 lo mfo lo bese kuseduze, mhlambe beku 300 meters ukuya kwakhe, sithola ingozi lapho. Ene yena washayeka kakhulu ngoba wahlala eICU for 2 weeks. And then mina ngase ngiyalimala emlenzeni la enyongeni ngapha kule hlangothele ngapha nasedolweni. Sometimes makubanda ngihluleka nokusukuma, fanele mangisukuma ngithatha isikhathi, angeke ngisukume nje bese ngiyahamba. Kuba buhlungu ngeindlela emangalisayo. Kubo bonke labantu abawu5 yimi kuphela engisasele ngichuka. Hayibo, ngingahambi kahle, yimi kuphela engisasele ngichuka. And bapha bayi unkosikazi wami right, baphila bonke, bapholile bonke, ba right, nomfundisi wami u right. Ene ngendlela eyenzeka ngayo accident, uma isichayisa le moto, isihlalo samfundisi bekahleli on the left, enila yashaya kakhulu khona, sajika sabheka eminyango, esami sajika sabheka eminyango, imoto yeza la emaphakathini wethu. So lo ndoda lo ubuya emuva wahlangana nemoto. Abonkosikazi bashaya la kimi emva kwami eyitulweni la, sebashaya isitulo sesibhekele. But ke kwaba buhlungu umzimba nyana kubo ke baba right. Mina engikusho ukuthi uNkulunkulu ungisiza kakhulu ngoba la ngifike khona babushabangu, izinto ngizenza ngokuhluka, bese abantu bayazonda, angazi why. Bese abantu bayazonda like uzenza uclever. Even nalapho emsebenzini wabantwana besikolo kule nhlangano bengikuyo bebangangithandisisi kahle, ngenxa yokuthi into mangithi ngiyayenza ngifuna ukuyenzisisa. Even nama plans engikhuluma ngawo, uma masine plan, iplan lami yile liphumelelayo because uNkulunkulu wanginikeza lobuhlakani lobo. But ngangasafuna ukubusebenzisela endaweni errong, because the timing sahamba nala amadoda sasitshontsha amatayeri, yimi ngangibatshela ukuthi fanele senze njani, si approach kanjani. Then masuka lapho senze, and it was successful. Besenza, but angisho ukuthi it's good to do a crime, kodwa uNkulunkulu makakuphila ukuhlakanipha, la ufika khona indima yakho iyabonakala. And then abantu bese kuba yibo abazondelayo noma abazondi, futhi bazondiswa kubo umona ngoba even na kuyifamily yami, around the family ikhona leyo nto leyo yomona, ikhona leyo nto yomona ukuthi angeke ngize ngihlule. Ene mina angazi, mina right, right, ngamukela wonke umuntu njengenceke kaNkulunkulu, ngamukela wonke umuntu, but ijike ngishaye futhi ngemuva. And ozwela kakhulu unkosikazi wami, kuncanyana baba, kuncanyana, kuyazwela inhliziyo, ngiyabona ukuthi incane izwela kakhulu. Manje mina sengishayeke kakhulu, but ke ngihlala ngimcela uNkulunkulu ukuthi makangangishintshi kulesimo engikuso. Uma ngifike ebandleni ngenza izinto ezihlukile, and then ophethe ibandla athinteke kabuhlungu, like uNhlanga amandla uzongithathela ibandla, kuba njalo, kuba yileyo nto leyo, bese ngisheshe ngikhuzwe kuthiwa noma ungasheshe wenza izinto, khuluma nami. And uNkulunkulu uma ekhulume nawe akafuni confirmation kababushabangu, akayifuni confirmation kababushabangu ukuthi babushabangu ufila kanjani ngaleso sikhathi leso, akusebenzi ngoba uNkulunkulu usuke akhulumile kuwe. Right now siphusha enye project, babushabangu, project esiphushayo, siyakhonza eRathanda ngolwesibili nangolosine during the week, abantu abangasebenzi, njengoba nami sengichazile ukuthi angisebenzi. Kuba khona abanye abafundisi abangijoinayo, kuba khona kuza like it's like a movement.
akusinto yebandla, it's like a movement. Yes, ngoba abantu abakhona nawasezayoni siyamamukela, apostoli siyamamukela, bese masifika la simfundisa uJesu. Yes. Yeah. Masiceda ukumfundisa uJesu, siyamphakela. Simupha ukudla. Asinamali mina nonkosikazi wami. Asinamali. Nibambele ekhaya lenkonzo. Sibambele enkonzweni. Enkonzweni. Okay. Sibambele enkonzweni, sipheka ekhaya, bese sambe nako siye enkonzweni. Ukupheka sikwenza twice a week. Okay. Yize singanamali siyahlanganisa lokho sikuhlanganisayo nonkosikazi sithi nanoma ngabe imali yokugcina hayi asenze uNkulunkulu uzosibusisa. Yes. Every once a month after I grant sibapha ama package wama veg. Wow. Siye market sifike sihlanganisa ama veg sithenge lokho sikuthengayo sihlanganise sibuye kuba ama package wama veg bese siyabapha. Why senza kanjalo? Ukuthi ngafika kuleyo nkonzo ya during the week kwakunama veg wayetholakala from a certain donor. Yeah. So ithe kwahamba isikhathi ama veg wanqamuka. Azange kusadonatewa ngama veg. And then laba bantu bayibiza kanjalo bathi inkonzo yama veg. So sabona ukuthi okay ama veg awasekho. Sesikhonza so3 so 4 nini so 5 nini so 7 ngokuthi ama veg awasekho bebe bakhona ngoba phela kufanele sikhona ukutholakalayo uyabona ene bewathola every fortnight. So ngakhuluma nalabo abakhona mina ukuthi okay guys we can still sizame ngalendlela esizama ngayo nomama sibuyise inkonzo ama veg kodwa sizoyenza once a month because ishaya ephaketheni asisasebenza ngisasebenzi nomama akasebenzi siphila nje ngokukholwa ukuthi uNkulunkulu uzosisiza. Yebo. Kwethu babushabangu uma ungangena kwami wathola kunabantu abawu2 noma abawu3 uzibuze nje ukuthi kwenze njani namhlanje. Kuhlala kena abantu noma kuhlala kugcwele. Kuhlala kugcwele babushabana. Hayibo. Kuhlala the way uthando luhlala kithi ngakhona. That's what I'm preaching kule insuku manje. Uthando ukuthi bazalwane asiyekeni ukutshela abantu ukuthi yekela ubufebe. Yekela ukutshontsha. Yekela lokhu. Asisekho leso sikhathi leso uJesu uyabuya. Isikhathi siphelile babushabangu. So ukuthi abantu utshela abantu ukuthi thandanani. Thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Bese uyayithanda inkosi yakho ngawo wonke umphefumulo wakho, ingqondo yakho, inhliziyo yakho. Bese uthanda omunye umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Lokho nakho yabela abantu abanganakho ngoba uzofa ukushiye. What is the use to gather everything ube nakho konke wazeke ukuthi undlanga amandla indoda enezimali nezimoto nakho konke kodwa kunomunye umuntu kaNkuluNkulu osokolayo. Inamandla leyo ishoyo ngoba the minute wenza kanjalo lokho kukutshontsha namanga automatically kuyayidilikela ungakushumayelanga kuyazehlela. Yes wena yenza nje okuyintando yamukela uJesu njengenkosi nomsindisi ukholwe ngenhliziyo uvume ngomlomo and then ke bese ke so no Jesu from kuJesu thanda abantu thanda babushabangu ungaba kuthiwa babushabangu yibillionaire. Mark my word mawuyethuneni awuhambi ngisho nesente elilodwa uhamba njengoba wawufika emhlabeni manje what is the use yokuthi ngithi mina angizukupha abantu so siphila leyo mpilo nonkosikazi ukuthi sabela abantu ngendlela kuba nesikhathi ke sitho ukuthi siyacela ama donation yize singakawatholi but siyaqhubeka siwacela ama donation ukuthi abakhonayo asifune imali kodwa mangabe awukhona ukuyosithengela yilapho so ungasho khona ukuthi hayi nako okuncanyana ningabona ukuthi nihlanganisa kanjani kodwa mawukhona ukuyothenga usivela usithengele nje mhlambe ama veg or isakala ekhabishi or isakala ama carrot usiphe kona thina sikwazi ukuthi sihlukanisele abantwana bakaNkuluNkulu. Ngikhuluma nawe right now babushabangu abantu bebabaningi bayehla because ama veg awasekho sabuya saba 5 6 7 manje sesiphakela abantu aba like 80 plus baningi labo 80 plus and uyazwisisa ukuthi cost of living is too high ama veg lawa ayabiza but siyamcela uNkulunkulu ukuthi inkosi ungasiphoqi ene siyabona nje ukuthi uNkulunkulu uyasiphumelelisa left and right hence ngisho
bangafakaza abantu abangaziyo lapho bahleli khona ekhaya awungeni kwami uphuma ungadlanga lutho. Wow. Awungeni uphume ungadlanga lutho. Izingane ezincane sike sazama ibusiness nyana nonkosikazi lokuthi sidayisa ama chips. Ama chips lawa. Uyabona lemhlothi lama chips nyana lawa ama chips lawa amancane wabantwana laba dayiswa yilabo mama ezikolweni. Oh ngiyabona yes. Asiyiboni profit. Usho ukuthi ngamanye amagama asisathengi ngoba sifuna ukuthengisa. Sesithengela izingane mabake babona ke imoto yami nje nengicela ukhiphile bangimele khoneni bangimele khoneni bagibele bafike endlini mangifika ngithi okay hlikani ke hambani ke ma chips stock sweet sokufanele ngibaphi angikwazi ngathi hamba olanda imali ngibaphi kuze kuphelele kubo ngihambe ngiyostoka futhi angaze ngithi ngibona iprofit but kusho ukuthi sengikwenza lokho ngothando likaNkuluNkulu ngendlela ke izingane zingithanda ngakhona uma noma ngabe isiphi isikolo mangivela ngumalume chicken awu phana futhi ngechicken kakhulu no bangibiza kanjalo angazi why ngumalume chicken imoto yami imakiwe ibonwa ihamba lapha ukuthi hey nangu umalume chicken uma ngima isitolo like I mean esikolweni ngehla kugcwala ingane engingazigibelisi mina emotweni zizo collect ama 1 rand zizo collect ama chips zizo collect in ingendlela engingayo nami sengize ngazinikela kusho ukuthi uNkulunkulu ongibizele othandweni ukuthi mangizoqhubha uthando lwakhe so I don't care ukuthi umunye umuntu uthini omunye umuntu uyibona kanjani but into uNkulunkulu angibizele yona ngizoyenza ngoba thina abafundisi sine tendency yokuthi imali yomnikelo imali yami it's a must imali yokweshumi imali yami ene okweshumi iBhayibheli licacisile ukuthi kwenzani nomnikelo icacisile ukuthi kwenzani uthi uJesu mayikhuluma noSimon Peter uthi Simon Peter Simoni kaJona uyangithanda na uthi uSimon Peter yebo Nkosi uyazi ukuthi ngiyakuthanda uthi ipha izimvu zami yes ipha hayi izimvu maziphe wena ipha izimvu yebo wondla amawundlu wami yalusa umhlambi wami babushabangu this is so clear engathi singakhanyelwa njengoba isikhathi sesingekho uJesu ebuya ukuthi kahle thina abafundisi sibizelwe ukuthi sizopha izimvu zikaNkuluNkulu hayi to take from ezimvini zikaNkuluNkulu to our pockets yes angithi nomelusi lento iyacaca umelusi mayivulela izimvu uziyisa emadlelweni alihlaza yebo zodla maziceda ukudla azise damini ziyophuza mazisuka lapho azibuyise zibuye ekhaya ziphephile futhi akomtshele nje into eyi1 ukuthi yipi imvu eke yathatha umelusi yammukisa emadlelweni alihlaza yamsusa emadlelweni alihlaza yammukisa emanzini okuphumula mayiceda lapho yambuyisela ekhaya yathi nceke yami hlala ngokuthula awuyifakile ichallenge kubafundisi fanele ukuthi sikwazi kunjalo futhi njengoba uyibeka fanele ukuthi sikwazi ukuthi thina umsebenzi wethu ukupha yes abantu bayanikela mabanikele but sebanikele abantu give back kunabantu uma umfundisi mina ngikholelwa ukuthi mangumfundisi kunabantu engibaziye ebandleni lami ukuthi okay ubabushabangu ubekasebenza manje ubabushabangu akasasebenzi uphila ngani I have to know ukuthi ubabushabangu uphila ngani manje sekangasasebenzi mangabe kukhona usizo ubabushabangu alidingayo from the offering yabazalwane is to help ubabushabanga angisho manje abafelokazi sebabancane asisabazi kahle abanye bashonelwa amadoda manje sekathole enye indoda uyaqhubeka ngempilo akusafani but laba obabonayo wena ukuthi manje ubabushabanga usince agqokele icathulo 3 weeks ago kusho ukuthi kunenkinga la ake ngibone ke ngimsondeze eduze ngikhulume naye njengendoda ngimsize from the offering not from my pocket from the offering because bayiletha endlini yenkosi ukuze kube nokudla endlini yengcebo ngiyakuzwa angithi abanye mabelithatha lelo verse lelo ukuthi ipha izimvu zami bayithatha ngokuthi cha phela mina ngumfundisi ngizokupha izwi
wena ke uzobe usungipha ukuthi ngikwazi ukuphila financial into efana nalezo. Angifuni ukubolotika kakhulu babushabangu ngoba bengilethe nje ubufakazi kodwa ngizondlula kulamazwi. Lithi iBhayibheli ukukholwa okungenamsebenzi kufile. Angeke ngize ngithi ngikubona ungambethe ijazi. Yabona ijazi lakho lihle kanjani? Asitha ulimbethe le jazi. Mina nginalo le jazi ngilifakile kuyi wardrobe yami. Futhi kudala lihleli. Dala lihleli. Bese ngithi hamba nceke yenkosi ufudumale. Ngikusize ngani? Lithi thatha ukukholwa ukubekela uthathe izenzo uzibekela. Then uyavalute umuntu. Kunabantu ebebalandela uJesu hayi ngenxa yokuthi bathanda uJesu kodwa bathanda ama miracles. Waze wababuza ngelinye ilanga wathi nihamba nami ngoba nibona lokudla engininika kona na? Yes. We understand. Kunabantu efanele ukuthi siba understand babushabangu ukuthi ubabushabangu akezange enkonzweni ngoba efuna uJesu. Kahle kahle ubabushabangu uze enkonzweni ngoba efuna usizo. Sekalitholile usizo babushabangu ubona uJesu kulosizo lolu alitholile. We understand. We are making food. Siyabaphekela ukudla abantu sibapha ukudla. Abantu ukudla yes bayakudla kuyaphela ngaleso sikhathi. Omunye uzosho njalo athi kuyaphela ngaleso sikhathi. Kodwa lokudla lokhu kukhulekela ukuthi inkosi mayekudla akumenze ukuthi abe nentshisakalo yokuthi wena useyinkosi uyabusa. Ngiyakuza. Ngenxa yokudla abantu bangagcwala bamamukela uJesu. Nanomunye athi hayi yazi insindiso angiyithandi kodwa sengithanda nje ukuthi ngoba bayasiphakela. Ngoba kuyadliwe Kuneinsizwa esasikhonza nazo thina. Umuntu athi mina ngasuka estradini ngangayifuni insindiso kodwa ngenxa ka sister bani lo omhlophe ngiyaya. Amakafika lapho uJesu uyambamba. Thina sisime ngokuthi nje yekela utshwala. Yekela lokhu. Yekela ukubhema. Nomuntu ongasindiswanga babushabangu ukubhema uyakuyekela. Kodwa angazani noJesu. Athi mina ngike ngabhema for 5 years but angisabhemi. Ngathi sayikuyeke. Then akusho ukuthi leyo muntu usindisiwe. Yabo umuntu osindisiwe umuntu ovumayo ngomlomo wakhe akholwe ngenhliziyo yakhe abese ayenza intando kaNkuluNkulu. uJesu yena into zakhe zizozwela. Azasho ngelinye ilanga ukuthi hey nganginje. Nginobufakazi obunye obuthi kunomunye ubaba engangikhonza naye njengoba bese ngikhonza lapha kubaba lo obeka iphoyisa. Lo yewabizwayo. Lo baba lo bekabhema kakhulu. Bekaphuza kakhulu. Angikhumbuli kwaba khona umuntu watshela lo baba ukuthi yekela ugwayi awukho right. Angikhumbuli kwaba nomuntu watshela lo baba ukuthi yekela utshwala abukho right. Lo baba lo bekathi makangena esontweni babushabangu 3 minutes nje angenile esontweni bekungathi ungene for 1 hour ajuluka abe manzi afoma amanzi. Ulibona ihembe la like angisho sometimes unokujuluka emakhwapheni kube nje la but ihembe lakhe ngisho ngesemgogodlweni nangapha ngaphambili ajuluka because bekasephuza kakhulu. Lo baba bekathi makangena enkonzweni njalo bekanestina sakhe. Lestina lesi besiceleni kwefence afika beka amaluzi wakhe ayi2 lapho. Afika wabeke angene esontweni. Akhonza mayephuma uya estineni sakhe. Athatha amaluzi ahambe. Sunday again abeke estineni sakhe. Uloku uyakhuthazwa ukuthi woza uJesu uyakuthanda, woza uJesu uyakuthanda, woza. Kwaze kwafinyelela kulo baba ukuthi uyabiyeka utshwala. Kwafinyelela ukuthi uyawuyeka ugwayi. Kungekho umuntu amshumayezile. Why thina fanele sisebenzisa amandla sitshela abantu ukuthi bayini. The last thing engifuna ukuyisho ngicela nabafundisi bonke ingceku zenkosi ngegama lika Jesu. Thina esishumayela ivangeli babushabangu asisibo abo Jesu. Sisebenza under uJesu. Anginaso isizathu sokuthi ngithi babushabangu awukwazi ukuyokhonza kazibanibani ngoba wena umuntu wami. That's number 1. Number 2 angikwazi ukukutshela ukuthi babushabangu wena njengoba ngikubone ume noma musibanibani lapha ekhoneni kusho ukuthi uyesihogweni. Angikwazi ukusho lokho ngazi kanjani ukuthi uNkulunkulu ukubekeleni. Kunale
yesilelesi esesiphambanweni esaphenduka ngomzuzu wokugcina angikwazi ukuthi the day ufa umzuzu wakho wokugcina uzoba njani. Yebo. Then mina sengikujajile ukuthi ushabanga kakholo, ushabanga uyabhema, ushabanga uyaphuza kakholo kodwa uyasishumayeza. Baningi abama phezulu kwepulpit. Yeah. Bathi uJesu uyinkosi kodwa mabesuka lapho Friday Saturday uyazi kulowo muntu ukuthi akalala ekhaya. Kunjalo. Ndena kusuwo wami umsebenzi mina fanele ngimnike uJesu ophilayo akusuwo wami umsebenzi ukuthi ngimtshenge ukuthi wena ngokubona esportini izolo awunalungelo lokuthi uzocula la. Hey. Ngoba masingasho kanjalo that means asisenabo abantu abazosiculela abantu abashaya ama keyboard sesiyabathenga manje. Umuntu othengiwe akafani nomuntu owamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Ngoba othengiwe uze emsebenzini angeze ayiphuzela yena as long aphushele lento ayiphushayo phelile ngayo. Oh ngiyakuzwa mfundisi uthi masimthembe lo Jesu yena ozowenza umsebenzi yena ozowuqeda futhi phela nje masimthembe umnikazi womsebenzi. Inkinga yethu siyamncedisa thina sifuna ukumsiza kanti thina kufanele senze lenkonzo ayibeke kithi njengoba nje wena wenza le nawe ayibeke kuwena. Amen. Njengoba uyigcina nje. Amen. Bese wena uthemba yena. Ngithemba yena ngakho konke angilali ngingadlanga babushabana. Yebo. Angilali ngingadlanga. Ngiyengishumayele ngithi uma yenza lokhu kumuntu ofuna ukuthi umuntu akwenze kuwe uma unikela umuntu uyanikela back na noma ngasese uloyo kodwa uNkulunkulu uyamvusa umuntu ozonikela yes anikele ngenxa yokuthi wena kukhona okuhle okwenza the favor ezohlala phezulu kwakho yaNkulunkulu uma ungakhumbula indaba kaMephibosheth no David. There was a favor yaka Solomon yaka Saul lapho ifavor phezulu kwakho uMephibosheth ayishosha kodwa wahlala namakhosi ngelinye ilanga na uNkulunkulu angakwenza lokho yenza nje umsebenzi wakhe yena uzonakekela wakho umsebenzi yilento engiyikholwayo mina. Hayi namandla mfundisi yo hayi ubufakazi bakho. Amen. Sengiya understand ukuthi why ijele belokhu likusikaza wagcina ungenile inkosi bilokhu ikufuna nje bengifuna yaze yangithola mangihleli ngibuyele emuva ngiyabonga ngiyakhumbula futhi ukuthi amanye amaphoyisa asejele ayengiframe sometimes ngensango. Yeah bathatha insango kwabanye abantu bese bathi hey siboshwa woza la phela ejele ubizwa noma kanjani mawufika afaka isandla kukhuthuza thini le hayi baba ngiyazi athi uye bekayiphethe ngikhumbula noyedwa nje sasibanga nje ukuthi ngimtshele ngithi lalela mphathi mina ngikhonza uNkulunkulu ophilayo wena usebenzisa umuthi so wena uexercise umuthi wakho ngami angeke uzusebenza license city ma usebenza license city the same guy engikhuluma naye like wangizonda ubaba kangangokuthi ngathi nama sengiphumile ejele wangithatha for 72 hours ayongivalela just ukuthi ngiyenkonzweni madam ngiyenkonzweni ngiphuma eofficeini ngiphuma ukuyosayina angiye ekhaya ngiyenkonzweni yena usala ekhaya ungibonile officeini ngizosayina usala ekhaya yongifuna and that was bad because it was a Valentine's Day ngalelo langa lelo ngangithenge nezipho ngithi ngithengele intombi yami yangaleso sikhathi leso mangibuya ngazithola sengisevenini izipho sengizehlisa kanje ngizinika udadewethu ukuthi ayozibeka endlini azisenamsebenzi mina ngiyohlala because ngahlala kwakuyi Sunday on that day kwakuyi Sunday ngahlala I think it was 2009 if not 10 ngahlala Sunday kwaba yiMonday Tuesday bokumele futhi abuye yena azongisayinela out ejele azange kuze umuntu cabanga isikhathi sami sesiphelile isikhathi sami saphela ngabo ma 11 sasejele kwaze kweka bali kungivalela but if simvalela lo muntu lo maye ngalimala because isikhathi sakhe sesiphelile bazothi bekafunani la bafonela sebafonela ebusuku sebachayisile baye emakhaya bangilanda ngabo 7 mabe ngilanda bangimukisa eofficeini bathi ngisayine ngikhumbula khona enye indoda nje isindisiwe namanje beyisebenza khona eofficeini yayikhona eofficeini yiyo yangilanda leyo ndoda esindisiwe
yangilanda ngafike ngayibekela indaba yami ngayicacisela wathi ayikho into engizoyikhuluma because icolleague yami lo muntu mangizokhuluma kuzoba sengathi ngiagainst yena ngimela wena Siboshwa phela abojele yabona abojele amasoja amaphoyisa bayamelana labo bantu angeke kubenze next mabahlangene bayafana nama taxi driver ngeke taxi driver ungamshaya yedwa eli but wangena erenkeni usenkingeni so wathi ayikho into engizoyikhuluma ngoba icolleague yami le but wena xola hamba ekhaya ngathi okay uma engithatha kangitshelanga nokuthi ungise ejele angiphethanga imali yokugibela ngathi ngifuna imali yokugibela ngihambi la eofficeini ngakayithuli ngikhumbula lo baba wayikhipha imali yokugibela wanginikeza ngakwazi ukuthi ngihambe ngiye ekhaya kunzima kukhona nomunye ubaba wayengagundwa umuntu kwakungekho isiboshwe simgundayo wayeyideni wayesiboshwa naye no waye umphathi wejele okay kule department le bathini bathi Gremkor or bathini le enikana ngoshwele uye beka decide ukuthi uyawuthola ushwele or awutholi bekangagundwa umuntu ebene sihluthu no bekangana sihluthu but bekagunda it's like ngathi bekane saluni yakhe nje special because bekeza njalo a ready so I don't know what happened ngaleyo nyanga or ngaleyo season yakhe leyo I was the only one ubekamgunda bekangifuna angithole angiyekise yonke into engiyenzayo athi uzongikunda ngithi mina kanti wayo ngaye salon athi khanda lama libanjwa nanoma ngawubani kusho ukuthi lo gcobo likaNkulunkulu laselihleli ngalendlela yokuthi ene bekanzima kakhulu besithi masimbiza sithi umfana kithi bekathanda ukuthi makakubiza athi mfana kithi mfana kithi lento yenzayo izokuhlalisa la isikhathi eside mfana kithi so sasimbiza sithi umfana kithi wakumfana kithi bekangagundwa umuntu but ngenxa yokuthi akukho kungenzeki kuNkulunkulu mina I was the first inmate eyabamba ikhanda lalo baba yamgunda ene wanqoma futhi since from that time bekathi mangagundanga la gunde khona angifuna zangithole bese ngiyamgunda ngisho ngithi favor kaNkulunkulu impela beyiphezulu kwakho kakhulu ngaleso sikhathi bokunzima uyazi wenza ukuthi umuntu mhlambe noma ngabe kufika nje lento ukuthi noma ngabe umuntu ukuyiphi situation okuyona njengamanje wawusejele wawukudeserve ukuthi wawungathi uNkulunkulu ngilahleleni yabona kanti kahle wawuzothola yena so nje komunye manje osekhaya mhlawumbe odlula kunoma ngabe isiphi isimo awusibheke nje ukuthi asikusondezini kuNkulunkulu mhlawumbe nabo ucabanga ukuthi sikuqabanisa naye ungamfuni kanti sizothi sisondelana naye even more kakhulu uyazi babshaba judging from testimony yakho yes babshaba inkinga yethu thina abantu siyajaha sifisa sengathi into ingenzeka manje ngalesikhathi oyifuna ngaso because even if when we pray kuba nento eningi baba ngicela lokhu there is no need umtshela uNkulunkulu ukuthi ucelani kufanele ubonge bese ulindela kuye bonga nje for an example mina akusebenzi babshabangu ne but ngifuna ukuthi u2025 ethi ephela ngihamba ngeSUV ukhuluma ukuphila akunamali ne deposit yokuthi ngithi I deposit like masinga check I bank account yami manje anginamali but ngoba ngiyamthemba yena ngifuna ngifuna uNkulunkulu angiphe iSUV by the end of this year because that SUV it's not mine alone but eyabantwana bakaNkulunkulu there is this say yabantu engayithandi enengihlala ngibatshela enkonzweni ukuthi angiyifundi lento le ukuthi abantu bayikhulume number 1 ziwu2 kahle lezi zinto number 1 bathi abantu abaphuzisana ibhiya ngomlomo bayathandana wrong lento le inkulumo egcwelele wrong leyo nto leyo alokhu uthando lunjalo because amagcikwani wami ayakufana nalabo ababhemisana insanga ngisho bathi bayikhotha bathi mnandi ngendebe eyiningi ama germs ufanele ube health wise
Oh yeah. uma umntana kaNkulunkulu inama gems lento le bathi bayathandana. Number 2 kukhona le yenzakalayo ke vele enami engiyibonayo engifisa sengathi singayiqeda emasontweni. Sihamba ngeimoto ezinhle, sihamba ngeimoto ezinkulu abantwana bakaNkulunkulu. Uma ngabe ngize nonkosikazi wami enkonzweni, ngiyophuma ngibuyele emuva nonkosikazi wami. Kunomzalwane ohamba almost the very same distance engihambayo mina, yena uyihamba ngeenyawo. Why ngamlayishi? Ngimfaka emotweni. Abantu abaphuzayo bazosipostela ukuthi mina ngifike esportini ngihamba ngeenyawo kodwa ngiphuma ngihamba ngemoto, which is baqinisile vele bagcwala emotweni, baya risk ngisho nangeimpilo zabo. Bayagcwala emotweni if le moto izothola iaccident sokufe abantu abaningi because kuyinhloso kaSathane. But thina singabantwana bakaNkulunkulu singakwenza kucace kubonakala ukuthi sinothando. Omunye umzalwane azi umcela just a favor ukuthi mzalwane ngicela ungithathe ungibeke la eTown, athi angina petrol. Sesigabisa into esinazo nesinganazo kunokuthi sisize umntana kaNkulunkulu. What if njengoba akubizela eTown ukuthi ngicela ungibeke nje la eTown, ngale petrol yakho encane mthathe umbeke eTown, what if uNkulunkulu kubekela into enkulu lapha eTown, so uluza ile nto leyo ngenxa yokuthi awuna petrol. Qinisile. Hayi man, yaza ngingapha ngiyangapha namhlanje, but bongakhona ukudlula la ayakhona umshiye bese uyahamba. Mina they know even nasesontweni I make sure ukuthi every time isonto maliphuma ngiyabuza uyangakuphi namhlanje. Angisho ngiyabazi bahlala uyangakuphi namhlanje ngokuthatha kusho yena umuntu athi hayi ngiyoqala kuphi ile ndlela uNkulunkulu angibizele ngayo, hayi ngoba ngiqhoma angina nix, ayikho into engayikhomela, angina nix kwala emhlabeni la ngihleli ngegrace kaNkulunkulu kuumusa ukuthi ngihlale ngoba ukube yena bekathanda ngaba ngivuka namhlanje. Qiniso lelo. Hayi ifundisa hayi wasikhuluma indaba very powerful. Amen. Nobufakazi bakho buhle kakhulu. Siyabonga nje kakhulu ngalokho osisherele khona. Hallelujah. Baningi abazosizakala nami khona lapho osungirevive khona, especially nje mawukhuluma ngokupha. Ngomuntu othanda ukupha. Kwa futhi mase ngizwa yabo kuvuka enye into futhi yabona. Amen. Nje ukhulume kahle kakhulu siyabonga. Hallelujah. Unelokho unganake futhi awukhulumi ngayo ngithi mhlawumbe uzongena uzoyikhuluma nangayo because ne podcast. Yebo baba ne podcast o busy ngayo lapha. Amen. Awuthi ukuyichaza nje. Kuye kwafika enhlizweni yami ukuthi eRathanda ilokishi elincane kakhulu. Ilokishi like elingana facilities ukuthi abantu babe busy. So kwase kufinyelela enhlizweni yami ukuthi ngihlale nonkosikazi sikhulume ukuthi asiwasebenzise lamafoni esiwaphethe lezi esinazo. Unenhlanhla unonkosikazi okusupporta ngapha nangapha niyavumelana aniclash yazi nje yasekhaya yasezulwini land. Yabona babushabangu uma ngingakutshela ngonkosikazi wami mara sizoyibekela ngelinye ilanga mhlawumbe ngizawuphinde ngibuye ngizochaza nje ukuthi sahlangana kanjani nalonkosikazi. Isimanga yonke into engiyenzayo uyangisupporta. Ngithatha ukudla kwasekhaya singanalutho, sithathe impuphu yasekhaya, sithathe ama braai pack la bekathi yena uyawahlanganisa. Unkosikazi wami babushabangu seka uye wangifunda ukuthi le ndoda le indoda ephayo, so ngizoyisupporta ngalendlela yokuthi nami ithi ngihle ngingene, kanti abakubo vele nabo abantu abanenhliziyo abazana noNkulunkulu, abantu aba right yet baseZion. Bakhonza eZion. So sase siyahlala phansi siyakhuluma, ngamtshela ngathi man singenza iPodcast. Since ngingasasebenzi asikeep busy senze iPodcast, singayibiza sithini podcast yethu igama layo. Sazama ukuhlanganisa ikwathola ukuthi akuhlangani. Saphuma negama elithi amandla egugu. Hayi sabona ukuthi kwasho yena futhi wathi mara leli imani ngathi alina sisindo, ngathi okay, let us go for Igugu Media. Savumelana. I-podcast yethu igama layo Igugu Media. Uma usearcha lapha na ku YouTube channel uyayithola Igugu Media, igama lilodwa nje elihlangene Igugu Media.
siya busy sikhuluma nabafundisi sineinhlelo ke phasi kweIgugu Media sineinhlelo ezintathu. Okay. Uhlelo lokuqala silibiza ngokuthi ubufakazi bokuqala. Ngibona ubufakazi bokuqala. Ubufakazi bokuqala yila sikhuluma khona ngeindaba zikaNkuluNkulu nabantwana bakaNkuluNkulu. Alright. Ubufakazi bokuqala. Eyesibili sibiza sesayichintsha igama sayifaka ngapha ngasesingisini sathi it's my partner, my friend. Okay. That means upartner wami akube umngani wami. Unkosikazi wami nje mina umngani nami akasali la ngiyakhona. Naselokishini sebaze bayazi ukuthi makuvela lo ukhona. Ukhumbula einsukwini nje endlulile kunomngani wami wakudala engamdala sekudala nyana ngamgcina kodwa unkosikazi wami uyamazi. Ithe unkosikazi wami makaphuma bekangena esitolo mina ngisemotweni ngihlele emotweni le moto esihamba ngayo yena akayazi. Akayazi. So makaphuma unkosikazi eza emotweni uyambheka uyathula ufuna ukukhuluma but akekho sure. Bese ngivela ngefesteri iwindi lemoto ngithi hey siyeni athi ahleke kakhulu athi man yazi ngibhekelo sisi lo manje angifuni ukumphaphela ngoba angazi uye or bayafana ukuthi makukhona lo sisi lo ukhona khona nawe khona la ngabona ukuthi okay kusho ukuthi lento seyidevelop ngalendlela ukuthi bayasazi ngisho etown phakathi masingene ezitolo mangena ngedwa bayambuza laba basethilini ukuthi uphi makangene yedwa bayambuza athi hayi namhlanje nangu uhlele emotweni akafuna ukuza sekuyinaleyo nto leyo. So sikhuluma ngokuthi upartner wakho menze umngani wakho lento le ikhatha inkinga eziningi kangangokuthi uma nginabangani ngaphandle naye nabangani ngaphandle kuningi esingakwenza okuzoletha umphumela omubi la endlini. Indaba yokuthi ngisaye emajiteni angiyazi ngayigcina uma ngiqala ukushela lo nkosikazi enginaye ngawatshela amajida wami ngathi majensi lo sisi lo makangangiqoma savumelana sathandana khohlwani yimi. Ngazikhulula nje emadodeni ene ayazi vele nawo la ikhona ukuthi hale yandoda leya yiyo nomngayo. So sikhuluma nezithandani lapho ngoba sinoku encourage abantu bese sicele nabantu aba bese like isikhathe eside emshadweni ukuthi baphinde bazosivuselela nathi bavuselele emakhaya kahle sidila neindaba zamakhaya especially ezemishado. Asifuna abantu abajolayo babshabanga kunale gama balishoyo elithe phecelezi engathandi nokulubiza la emoyeni. Asifuna abantu abajolayo manisazama ukwakha jolani nize nitholane mase nitholene senazi ukuthi nifunani niyapi then seningathinta iGugu Media ukuze nisondele sikhulumisane nani nalaba ke eba about to get married siyawenza nama counseling. Siyawenza nama counseling kubo if they need counseling and for now we don't charge anything because we are not here to charge because iBhayibheli lithi ungakhathazeki ngenhlanhla yababi sebawufumene umvuzo wabo because if I can charge you ngokukhansela ngendaba yomshado wena mawungibhadala kusho ukuthi umvuzo wami sengiwutholile already uNkulunkulu akusekho isidingo sokuthi angivuze ngoba sengiwutholile from kuwe but mangikwenza wena ukwenza ngokuphuma kwenhliziyo uthi hayi cha umnikelo nje hayi ngoba ningichachile siyakwamukela lokho kodwa ke thina sibheke ekhaya like ingcebo yethu sifuna from above not abantu esinabo. Then bese siba nehlelo lesithathu esilibiza ngokuthi khuluma mzansi. Khuluma mzansi lapho sidila ngani sidila ngama community problems. Any problem ye community thina la singakhona baba angifuni ukungasho umasipala wethu sihleli la ngerent banenkinga eyodwa mina ngazi ukuthi benziwa yini uma uya kubo uyokhulumisana nabo ukuthi ayike ngoba irent inkoloda mhlambe 1000 ngicela ukunika i500 every month ke ngimane ngibhadala 1000 angiyikhoni ukuvela kwakho nje ngathi uthe
next month mangingakabhadali ngalelanga engithe ngizobhadala ngalo valana bavele bakuvalele nje bavele nje bakuvalele nje nanoma uthi yo negotiate ake ukuthi okay ke imali engikhonayo nayi abafuna ukuzwa next sifisa sengathi kungaba ne standard rate nje sekuthi mhlambe let's say I flat rate yokuthi eRathanda irent yakhona for an example i500 meaning leya mizi leya uma sipala ikolodo zakhe angazivala so sikhuluma ngalezo zinto lezo ama challenges esinawo emphakathini ukuthi one ubugebengu I transport yona le abantwana besikolo khona lama 4+1 kuye kwenzeke ezinye izinto ongatholi ukuthi konke lokho umuntu ahlupheke ngako afuna like ukwenza abantu babe aware ngako siyabamema ukuthi mabeze and then ke sihlale nabo phansi siba interview abaveza ikhalo zabo makungukuthi idinga ikhansela siyalanda nali khansela makungukuthi idinga imayor himself mekhona siyamlanda naye sihlale naye phansi yizo ke lezo inhlelo esinazo under iGugu Media. Okay, Gugu Media ku YouTube. Yes. Yatholakala bazalwane ngiyanazi nizohamba futhi nizo subscriber. Nikhulise nje niphinde nisizakale futhi ngoba senizwile nje nobufakazi ngiyathemba ukuthi khona nobunye ubufakazi ngoba ukhulumile ufazi bokuqala futhi kukhona nobunye ubufakazi lapho nje bayophinde basizakala abazalwane yebo baphinde futhi basupporteke wenza umsebenzi omkhulu lapha siyabonga kakhulu mhlambe awuna inkinga ukuthi bangakuthinta phone number anginankinga babushabangu anginankinga ungasho nje as long nje bandla ngiyacela ngishadile unonkosikazi asikhulumeni nje ngomsebenzi ngoba vele nama donations sibanikeze le number esinazo inumbers kankosikazi nezinamba zami ngoba okwamanje besisaqala besingakazi asina bank account that is why sithi asidingi imali kakhulu sidinga izinto eziphathekayo kakhulu like uma umuntu mayinezimpahla angasa hayi lezi ezidabukile angasazifuni lezi angasazigcoki eziwazi ukuthi omunye umuntu angakwazi ukuziwasha ayine yes nokuthi mhlambe khona ofisayo ukuthi alethe isaka lamazambane isaka lekhabishi mhlambe ngenyanga mayiphela uNkulunkulu uyasibusisa uma senza kanjalo lo mnikelo loyo makungukuthi ke awukhoni ukwenza konke lokho cha ungasithinta ke simane sikhuluma indaba yokuthi mawufisa ukusinikelela una 20 rand una 10 rand sibone ukuthi singagcwalisela kanjani lapho izinamba ke zithi 081 840 4502 enye ke inamba ithi 071 259 0621 hallelujah amen ya kuhle impela nje washiyela ama number khona bezothinta wena amen bangathinti mina sicela ama number kababundla ngamandla abavele nje beze kuwe direct straight hallelujah iya phone le number iya WhatsApp le number kuya ngawe ukuthi ufuna ukwenza njani ufuna ukufona noma ufuna ukuWhatsApp zoyithule inumber ziyafona ziya WhatsApp hayi akukho esikubukela phansi embusweni kaNkuluNkulu enikwenzayo kukhulu ngendlela eyisimangaliso haleluya ya uma ngabe kuukuthi nje okwasembusweni hawu kukhulu lokho sakusupporta nje sithi maqhubeke ke phambili inkosi ayinibusise futhi amen siyabonga nizwile bazalwane ufakazi buhle nje kakhulu I think enye yezinto eyakusiza kakhulu ukuthi wamthola uJesu ukuthi njengoba wamthola kodwa wongakabi neunderstanding ya yonke into kodwa wathi usuphakathi kwasekucaca ukuthi kahle kahle ngifunwa uNkulunkulu ngizothi kumuntu ongakamthatha uJesu mhlawumbe utholela ubufakazi nje waba interested kubona wabukela kanti akakamamukela uJesu Kristu umthathe nje abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho uyongena nawe kuzona zonke izimo haleluya obhekana nazo uyokusiza unendlela yakhe ke asebenza ngayo uyokwazi futhi ukuthi akukhiphe kusasa nawe uzoba unobufakazi kodwa kokwenzakala mawumthathile wamconfessa wathi uyinkosi nomsindisi okuphela kwakho uma ungamisa lelo thuba yobu mesithuba elingqayizivele elikhulu kabi yolahlekelwa okuningi ilokho nje ngingakusho amazokugcina ke manje bese siyayivala mangaba khona
Amazogcina nje ukuthi bazalwane siyanicela ngegama lika Jesu. Yebo. Inhlelo lezi ezikhuluma ngoNkulunkulu ziyasikhulisa. Yeah. Asisubscribeeni, si-like, si-share, sisharele nabanye ukuze inhlelo lezi zikhule. Nayi Kota to Media ikhuliseni, nayi iGugu Media ikhuliseni, nawo wonke umuntu osebenza ngaphansi kwezwi lika Jehova, ngoba okubalulekile ukuthi sazane noNkulunkulu, sijwayelane naye, sihlale naye, akwazi ukusigayida ukuthi sithini. Siyavuma yes, kunezinto eziningi, abanye bazovela bathi, abanye bavele bathi, kodwa wena hlala ezwini likaNkulunkulu. uNkulunkulu akalenzi iphutha, uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Unganceni ukusiza omunye umuntu uthi anginalutho, lokho kuncane onakho siza ngakho umuntu. Ngikhumbula lamazwi babushabangu sengivala. Yebo. Ukuthi indoda kaNkulunkulu Elisha yafika komunye umfazi waseShuneme engenalutho, asele ngamafutha nempuphu ukuthi makadle nendodana yakhe afe. Kodwa ithi inceku kaNkulunkulu, nika mina ngidle kuqala. Ithe makavuma ukumnikeza adla, kwanda ukudla endlini, ngenxa yokuthi uma unikeza omunye umuntu kufana nokuthi uboleka uJehova. Siyabonga. Ayi wakhuluma, wavala kahle ufundisi. Amen. Hayi siyabonga. Bazo subscribe. Amen. By the way kumahhala ukusubscribe, khona akangibuza manje ukusubscribe kumalini? Hayi ile ambhalo nje lo la phansi lo bhalo subscribe. Uklik nje khona, free of charge, awubhadali lutho, ukhulisa nje i-channel nje, sewuqedile ngokwenza kanjalo. Abaningi bacanta imali kanti kumahhala. Kulungile, siyabonga. Sibonge kakhulu, inkosi kubusise nje, ikwandisele, usithembisile wathi mhlawumbe uma ubuya uyobuya sewungena futhi nalapha endabeni. Ngathi kune indaba interesting la ukuthi wahlangana kanjani nonkosikazi wakho, why this connection no stuff, abantu abaningi bayidinga leyo nto. Kulungile, sibuye kakhulu, inkosi ayikubusise. Amen. Iphinde futhi nibusise nonke emakhaya. Siyabonga nje mawubukele wazwafika la, inkosi ayigcine kubusise kwandisele. Asiphinde futhi sihlangane kwivideo elandelayo. Amen. Amen.